Pemirsa, pengerau wisatawan ke Garuda Wisnu Kencana GWK, Kecamatan Kuta Selatan Badung, kauningin dahat nincap selami Juni warseni makin. Penicapan inucap memargi sangkaning pengerau liburan sekolah. Data saking GWK Nyinayang rauh mangkin wilangan pengerauh rahina kantos limang tali diri wisatawan. Wilangan inucap akehan rauh saking wisatawan domestik inggih punika ulung 10% saking kuentenan inucap. Marketing Communication and Event Division Head GWK Andre R. Prawiradi Sastra Mausang wilangan pengerauh harian sawetara petang talian diri rahina. Selanturnyane ritat kala panguntat uku sida nincap kantos limang tali diri. Pamekas ring libur sekolah warsani mangkin wilangan pengerauh tambis mesai sarang rahina katah nyani. Yening sadurung bulan Juni ring panguntat uku wau sida manggih limang tali diri. Panincapan kunjungan ke GWK santukan wenten liburan sekolah miwah galah liburan panjang. Kanan inucap sampun ketarkayang daweg wuku kaping kalih ring bulan Juni. Napi malih wenten pawuhan galah libur cuti bersama selami limang rahina mepaiketan ring pikeling hari raya Idul Adha. Paiketan dani ngaptiang larapan sayan metanginyane kunjungan wisatawan pengerah wisatawan sida mawawah malih kalih tali rahina. Selanturnyane kalih 10% nyane raus saking Wisman India saha Australia. Parwata Bali Pos Nguningayang.